COPE e hlomile ngwageng wa 2007 kgweding ya Disemere. Baetapele bao ba tšerego karolo ka go hlongweng ga mokgatlo woo ba akaretša Mosi wa Lekota, Mpazi Mashilowa, Reverend Mvume Dandala, Smarts Nkonyama le ba bangwe ba bantši. Ka yona nakong yeo COPE e hlongwa e be e le ga ge seripa se sengwe se fetša go tšwa ka mokgatlong wa ANC, seo e le ka morago ga go tlošwa ga Thabo Mbeki ka kantorong ke komiti phetiši ya bosetšhaba ya mokgatlo wa ANC. COPE e kgonne go hwetša thekgo ya maleloko mo ile go ya hwetša gape ditulo tše mmalwa ka parlamenteng. Gapeale dikutulo tšeo di dirilwego ke mogaši wa telebišene Dr. JJ Tabane mabapi le COPE di sa garošitše ba bangwe matswalo. Oh yes, they can deny all they want. Oh yeah, names like who? Trevor Manuel in the background, and he may be as angry as he likes, I don't care. Tito Mboweni in the background. In fact, Tito Mboweni and Trevor Manuel used to fight in the background about, how they wanted to be involved. Gapeale Trevor Manuel o tšhošetša go tšea magato a semolao kgahlanong le Tabane morago ga go gana go metša mantšu a gagwe. There's no evidence at all that I participated in any discussions, and all that I've said to JJ in my letter is admit that you've made a major error, retract it, recant, and then we march on in life. But he's insisting that he's correct. There is nothing to suggest that I had any contact with the founders of COPE at the time of its formation, which would have been about 2008 into 2009 elections. Leloko la komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC le Ntiwe Sisulu le yena o ile a ngwalela moPresidente Ramaphosa lengwalo go tsena seemo seo ka bogare. COPE o eleditše Tabane go tla ka bohlatse bja gore Trevor Manuel e bile karolo ya baetapele bao ba hlomilego COPE. You must come up with proof, because we know that Comrade Trevor Manuel were never an advisor of the Congress of the People. E fela Tabane o re o ikemišeditše go šomiša tšohle matleng a gagwe go šireletša seo a rego ke kgonthe ya mmagodi ya kgokgo.